Jawjawai tusa kadam-daman na makaitina na sudevat. Saka tusa kadam-daman auroja sopui na kainua samas imazai tua pina sasvari-varita na tevrid. Imazai tua dosa puru katu dosa kayan imazai tua ita karam patu shiva karam. 历代志下22章1节到9节。犹大王亚哈谢，阿拉伯人的突击队把约兰王所有的儿子都杀了，只剩下最小的儿子亚哈谢。因此，耶路撒冷居民立亚哈谢继承他父亲的王位。亚哈谢22岁的时候做王，在耶路撒冷统治了1年。他仿效亚哈王一家的坏榜样。他母亲亚他利亚是亚哈王的女儿，以色列王暗利的孙女。他替亚哈谢出主意，带他做坏事。亚哈谢做了上主看为邪恶的事，因为他父亲死后，亚哈王家里的人成了他的顾问，使他堕落。他听从他们的建议，跟以色列王约荷兰联手攻打叙利亚王哈薛。双方军队在激烈的拉莫交战，约荷兰受伤，回到耶斯列城养伤。亚哈谢到那里去看望他。亚哈谢因去看望约荷兰而遇害，这是出于上帝的旨意。亚哈谢在耶斯列的时候，他和约荷兰遇到了宁氏的儿子耶户。耶户是上主拣选来毁灭亚哈王朝的人，他正在执行上帝的惩罚，遇见了犹大的领袖们和亚哈谢的侄儿们，跟随着亚哈谢来访耶户，把他们都杀了。亚哈谢藏在撒玛利亚，被耶户的人找到，把他交给耶户处死。他们把他埋葬了，因为他们说，他毕竟是那一心寻求上主的约沙法王的孙子。亚哈谢家没有留下一个能保住王位的人。爱出开暖什么？Satu su asin apura kai mazaitua dusa karan。亚哈谢22岁的时候做王，在耶路撒冷统治了1年。他仿效亚哈王一家的坏榜样。他母亲亚他利亚是亚哈王的女儿。他替亚哈谢出主意，带他做坏事。历代志下22章2节。读出阿点的们阿西尼布巴德湾以爱之名啊，马西抓短基利瓦。亚哈谢是耶兰最小的儿子，因着父亲的恶行，他的兄长们都被敌人掳走而丧命。亚哈谢22岁时登基做王。母亲亚他利亚成为他的军师，替他出主意，带他做坏事。他学习亚哈家的恶行，做上帝看为邪恶的事，只当王1年，结局也是以悲剧收场。在亚哈谢的人生中，母亲亚他利亚是个重要的关键人物，深深影响了他。俗语说，天下无不是的父母，意指所有父母对子女的用心都是出于善意，不会有错。若把这句话套在亚他利亚身上，或许可以洗刷她是个坏妈妈的恶名吧。想必她一定非常宠爱亚哈谢这个唯一较幸存的儿子。为了帮他保住江山，他用从父亲亚哈那里所学的一切来教导儿子。在他的认知中，
自己所做的一切都是为了儿子好。当儿子遇到问题，他就替他出主意，努力保护他不致遇到失败。因为在母亲心中，为孩子所做的一切都是以爱为出发点，绝对不会错。然而结果却大错特错，因为他是带着孩子做坏事。从亚他利亚对儿子亚哈谢的教养模式，我们可以思考父母如何教养孩子。这个深切的议题，事实上每一个当父母的人都需要学习，因为没有人天生就是好父母。相信大多数父母在教养孩子上都是出于善意，想给予孩子最好的。然而父母对孩子的教导可能是基于个人的经验和价值观，但这并不一定总是正确的。父母应该意识到，教养孩子需要找到平衡，不是以爱之名行控制之实，强迫孩子接受自己给的一切。父母需要给孩子足够的爱和支持，同时也要给予适当的自主权的挑战，让孩子学会独立和承担责任。父母的角色是引导和启发，而不是过度干预或是鼓励错误的行为。尤其父母的言行对孩子的成长和发展有深远的影响，因此更应该反思自己的教育方式，确保是确立在正直的爱和价值观的基础上，以塑造出健康、自信、有品格的下一代。亚他利亚凡事替亚哈谢出主意，看似爱孩子、为孩子付出，他的方式实际上并不正确，因为他对孩子的溺爱和对孩子恶行的鼓励，都教导孩子悲惨的结局。马拉基书4章5节到6节点出，上帝的心意是要父母的心转向儿女，儿女的心转向父母。同样的，当身为父母的我们心转向天父，天父的爱就会充满我，进而让亲子之间的心更能贴近。求主帮助做父母的心能转向自己的儿女，成全儿女，让他们活出上帝所创造的独特样式。Sina tu soka zaman-zaman sini pada dekat dan Cina mapulat marakaca dalak dayau marakaca kina marakaca kama no ritumurutin tu marakaca dalak nakuya no ikatina ki pau ringau no ikatina ki pau ringau tumuru tu marakaca dalak tu marakaca vuvu serapai no ini karui malungwa dayau tua mana si patsunan tua si pukisensengan tua si aivuan nua markat dalak ami naki pasusu tua da kama dayau da cemas aicha titina matalalak nuki pasusutin tua mana da kama cemas dayau manari izwa rita kasijuan tua mana rita turuan tua markat dalak ami nama sijwa tua kainwa cemas atumuru tua markat dalak manarui kemelang tua kakudan manarui kemelang tu izwa semasa rui lemakeb izwa semasa rui papu picur izwa semasa rui papu cawan dan witen saka ori maketina tumuru ori masijwa tin tua kiti madu wa kituru tayau 我们要以身作则titina marka mata lala ketayau matazwa nuna matazwa manarui maklang tu izwa cemas kinizangan pinapupicuran pinapupacawan tua marka dalak sakana mayautan tijen na kwanu kacina kipapauringau kiti maju titina matalalak no ri pasanangwa aiswa dalak tanangua caturuan amasijwa tua kainwa cemas manari nama kai majuana selava kaparorau tua mana migumi selava kaparorau tua mana kijang
selawak tua mana turu no tia cemas manarui pakazua tua mana silingan no tua jalan no tia cemas ayakana dimikiki tia pasemarau masijua tua mana sini panjajakat tutsua kajaman-jaman satu说西尼巴基能不能讲见，身为父母，在面对孩子，在面对教养孩子的议题，最困难的功课是什么呢？身为父母，在面对教养孩子的议题，最困难的功课是什么？现在都说个zaman-zaman orang digadui nak kinem-nem, latina nagama, luak kinem-nem ayakana pasamarau ka inuli。亲爱的上帝，求你让我有属天的智慧和耐心，来教养孩子，用爱来陪伴孩子，让孩子在有安全感、温暖的环境中健康成长。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kaitina nama simaza, kitulu tu uri matainutin, tumuru kilibak tua markata halak saka masyarakat tara ijuanga ta fangfa tayau ami nama sijua tua kiong tua cemas tu paventin tua cawan tua taki adil makaitina masijua tumuru tua ta halak tayau la nama kaitina nama sijua tua ta sarwan lemakeb tua markata halak lana sulivat sakana pupicul sakana izwa kilivak patim aca amarka tialak ayakana pasamarau imaza papupicul tisu na tiaken saka mali-mali parma kenu izwa ikana malungwa aku sinupuan lamuna pazekatanga latina na suliva tu cuaca kini adawan taja 平安